21 марти соли равон боғи наврӯзгоҳи баҳори истиқлоли шаҳри Турсунзода таҷлили Наврӯзи оламафрӯз. наврӯзи имсол 20 март соати 14:01:25 фаро расид. дар баробари дигар шаҳру ноҳияҳои кишвар шаҳри Турсунзода низ наврӯзи хуҷастапайро бисёр дар сатҳи баланд баргузор намуда истодааст. ин барнома дар бораи ин ҷашн омода шудааст ва пешниҳоди шумо мегардад моро пайгир бошед. омодагӣ баҳри таҷлили ҷашни Наврӯзи байналмилалӣ дар маркази шаҳри Турсунзода аз нисфирӯзӣ шурӯъ гардид. сабаби дар ин вақту замон таҷлил намудани ҷашни Наврӯз ин буд ки як қатор меҳмонон аз кишвари Узбекистон бояд ташриф меоварданд. биё Наврӯз бо ҳусни баҳорам, зи омади ту беқарорам. биё нахли умедам ғарқи гул кун, ки пур гардад аз он домони ёрам. наврӯз муборак ҳамватанони азиз, ҳар рӯзатон наврӯз бод, наврӯзатон фирӯз бод. сокинони хурду бузурги шаҳр бо табъи болида ба маркази ҷашнӣ мешитофтанд. дар ин чорабинӣ 9 ҷамоатҳои шаҳру деҳот ва корхонаву ташкилотҳо, коллеҷу муассисаҳо фаъолона иштирок доштанд. дар оину расму анъанаҳои қадимаи мо Наврӯз бо шукӯҳу малоҳату зебоию нафосати хоса дар сатҳи олӣ инъикос гардида, бо ҳамон рангорангиву хони пурнозу неъмати оростани
ҳафсину ҳафшин то ба даври мо бегазанд беосеб расидааст. чуноне ки дар боло гуфтем, корхонаву идораҳо, ташкилоту муассисаҳо хони идонаи худро оро дода буданд ва таомҳои миллӣ, дастовардҳо ва ҳунарҳои мардумиро пешниҳоди сокинону меҳмонон намуданд. боиси хушнудӣ ва сарафрозии мо сокинони шаҳри Турсунзода аст ки имрӯз дар боғи 15-солагии истиқлолияти шаҳри Турсунзода тантанаҳои наврӯзӣ бо риояи тамоми урфу одатҳои мардумӣ ва суннатҳои наврӯзӣ ҷараён дорад. Албатта тамоми сокинони Тоҷикистони маҳбуб ва тамоми тоҷикони рӯи дунё аз ҷаҳонӣ шудани ин ҷашни бостонӣ фараҳзада ҳастанд, чунки мо бисёр хуб медонем ки ҳар нафаре ки дар ҳар гӯшаи дунё имрӯз ин ҷашни аҷдодии моро ҷашн мегирад ва қадомату умри ин ҷашни табиатро медонад. бо наздик шудани истиқболи меҳмонон баъзе аз таомҳои миллӣ дар ҳолати омодашавӣ қарор доштанд ки мо низ аз тарзи омода шудан ва манфиатҳои таоми миллӣ пурсон шудем. ҳоло мо дар ин ҷо мебинем ки як намуди хӯрокҳо ва ё худ таомҳои миллиро ин кас пухта истоданд ва омода карда истоданд. мо салом ва ин намуди хӯрок, ин намуди таоми миллӣ аз кадом намуд маводҳо омода мешавад ва чӣ фоиданокӣ дорад? гандумкуча яке аз таомҳои миллии тоҷикон ба шумор рафта, онро ҳамасола дар ҷашнҳои наврӯз омода месозанд. гандумкучаро аслан аз гиёҳҳои шифобахш, аз нахуд, аз лӯбиё истифода мебаранд ки барои одамизод хеле чизҳои фоидаовар дорад. ҳамин таомро аз алафҳои баҳор, аз гиёҳҳои гуногун ва аз худи гандум истифода мебаранд ки номаш бо гандумкуча маъруф аст ва дар замони ҳозира дар ҳама ҷашнҳо омода карда месавад. ин намуди таомро бештар дар наврӯз мепазанд ё ин ки дар ҳама фаслҳои сол ин намуд омода мешавад? бештар дар фаслҳои баҳор, дар фаслҳои тобистон, дар ҷашнҳои наврӯз истифода мебаранд, аммо метавонанд дар ҳама фасли сол ин таомро омода созанд. яъне мешавад ки ҳамаи намуди алафҳои худрӯйро хушк карда ва онҳоро дар фаслҳои зимистон тирамо истифода кард. бале, истифода карда пухта метавонанд. таҷлили ин ҷашни аҷдодиро бидуни бозиҳои варзишӣ тасаввур кардан нашояд. аз ин хотир масъулини баргузории намоишгоҳ дар гӯшаҳои гуногуни боғи мазкур навъҳои варзиши миллӣ аз қабили гӯштини миллӣ, бандкашӣ, дастхобонӣ, чиликдангал, биҷилбозӣ ва шоҳмодро ба маърази тамошо гузоштанд. дар тоҷикистон мардум ба бозии шоҳмод маҳбубияти зиёд доранд, чун аз азал миёни тоҷикон ин навъи варзиш маъмулу машҳур буд. то ин ҷониб ин намуди варзишро ҳифз кардаву новобаста аз сину сол ҳама табақаҳои ҷомеа ба ин варзиши зеҳнӣ машғул мешаванд. намоиш додани бозиҳои шоҳмод дар ҷашни наврӯз рушд ва эҳёи анъанаҳои миллӣ ва тарғиби суннатҳои ниёгони мо ба ҳисоб меравад. ва чуноне ки мо болотар ишора кардем, яке аз албатта шаҳоматҳои ҳамин ҷашни суннатӣ бозиҳои миллии варзишӣ мебошад ки мо дар ин боғи хеле ҳам васеъ албатта шумо низ шоҳид будед якчанд нав бозиҳои миллии варзиширо албатта ин ҷо ба намоиш гузоштем ки ин албатта боз ҳам яке аз шаҳоматҳо ва қадимӣ будану бостонӣ будани ин ҷашнро дарак медиҳад.
ҳамчунин варзишгарони риштаҳои футболу волейбол ва теквандову кикбоксинг низ бо намоиши маҳсули ҳунарии хеш чорабинии имрӯзаро рангоранг сохтанд. бештари иштирокчиёни ин фестивалро духтарон ташкил медоданд, яъне хулоса баровардан мумкин аст ки таваҷҷӯҳи духтарон ва бонувон ба риштаҳои гуногуни варзиш дар ин шаҳр зиёд ба назар мерасад. من فاطمه‌زاده سمیه ورزشگر رایید به کیکباکسینگ میباشم. من در مسابقه های جمهوری رایید به کیکباکسینگ در دولت های بلاروسیا، قزاقستان اشتراک کردم. من سال 2024 در مسابقه جمهوری جام جهان رایید به کیکباکسینگ اشتراک کردم. من در آنجا 5 تا رقیب داشتم. 4 تاش را مغلوب کردم و متاسفانه یک تا دیگرش را نتوانستم و من سزاوار جای دوم گشتم. من از این رو افتاده نیستم. کوشش میکنم که سال آینده باز هم تمرینم را زیاد نموده سزاوار جای اول گردم. من خیموف احمدجان طول 9 سال می شود در این نمودی ورزش یعنی کیکباکسینگ و تمرین می نمایم و من در مسابقه های جهانی و جمهوری خیلی زیاد اشتراک کردم و من در نزدیکی در مسابقه جام جهان یعنی در ازبکستان شد جای سوم را اشغال کردم و من می خواهم در آینده نیز راه افتاده نشوم و جای اول را اشغال کنم. ما به نزدیکی در جمهوری ازبکستان مسابقه داریم و من میخواهم در آنجا جای اول را اشغال نمایم و من راه افتاده نیستم که در مسابقه جهانی جای سوم را اشغال نمودم. من به تمام ورزشگران را به روز نوروزی مبارک گفته و من میخواهم همه ورزشگران راه افتاده نشوند و همیشه رفته کوشش نمایند که در مسابقه های جهانی جای اول را اشتراک نمایند. ҷашни наврӯзро айёми баргузории мусобиқаҳои варзишӣ низ гуфтан мумкин аст, зеро аз қадимулайём мардуми тоҷик дар арафаи наврӯз мусобиқоти мухталифро баргузор мекарданд ва яке аз виҷдагиҳои намоишгоҳи имрӯза дар он буд ки бо пешниҳоди бозиҳои варзишӣ бо рушди ин соҳа замина гузошта мешавад. дастпарварони мактаби каратедо дар намоиши бозиҳои варзишӣ ҳунару маҳорати хешро нишон доданд. қобили зикр аст ки аз ин риштаи варзиш имрӯз дар кишвар ҷавонону наврасони зиёд тарбият меёбанд ва аз сабқатҳои сатҳи байналмилалӣ махсусан духтарон натиҷаҳои назаррас ба даст оварданд. من از صنف یکم با سپورت های کیکباکسینگ و تکواندو مشق میکنم. من سال 2024 چمپیون جهان آید به کیکباکسینگ شدم. سال 2023 چمپیون آسیا آید به کیکباکسینگ شدم. سالهای 2015 2016 چمپیون آسیا آید به تکواندو شدم. همه مشق سرک نه، مشق نه آنکه برای آبرو برداشتن، برای سلامتی خود هم در کار است. من سعیده و نازنین هستم. مربی من یوسف بهرام است. طول 9 سال شد که در ورزش نماد کاراته دو مشق میکنم و در مسابقه های بین المللی مسابقه های بین المللی سمرقند، ترمیز و دیگر مسابقه ها اشتراک نموده سزاوار جایها گردیدم. در مسابقه بین المللی ترمیز سزاوار جای یکم، دوم و
و در مسابقه بین المللی اوپن سمرقند سزاوار جای سوم گشتم. من به همه ساکنان شهر ترسونزاده و این تاجیکستان گفتنیم که وقت خود را به کارهای بیهوده صرف نکرده به ورزش مشغول شوند و نامبرداری همه اهل دولت گردند. من ستار و صنوبر چند سال شد که در نمودی ورزش کاراته دو مشق می‌نمایم. در چندین مسابقه ها سزاوار جایهای نمایان گشتم. در سال 2024 در دولت ازبکستان در شهر سمرقند سزاوار مدال جای یکم گشتم. در تالار ورزشی متالورگ زیاده از چند نمودی ورزشگران تیار نموده و آنها در چندین مسابقه های جمهوریوی سزاوار مدال جای یکم گشتند. مربی من استاد یوسفوف بهرام میباشند. من از آن مربی خیلی میندار هستم که مرا چنین آماده کردند و به چنین نتیجه آماده گشتم. در گوشه‌های دیگری باغ موتورسیکل‌ها و اسب‌ها را مشاهده کردیم که باز هم شکوه و شهامت دیگری را به این جشن ilova namud. این نمودی ورزش دستخوابانی است که طرفداران زیاد دارد. در اینجا نیز ما با ورزشگران کسبی و هوسکاران روبرو شدیم که بین هم رقابت می‌کردند. بعد دیدن کردن از همه گوشه‌های نوروزگاه استقبال مهمانان از کشور ازبکستان نیز آهسته آهسته آغاز گردید. رئیس شهر ترسونزاده اکرمزاده پرویز با هیئت مسئولین، رئیس دهنوی ولایت سرخندریای ازبکستان و نماینده حکومت کشور، پرزیدنت اکادمیای علم‌های کشاورزی جمهوری تاجیکستان سلیمزاده امان‌الله را در فضای تنتنوی استقبال گرفتند و آنها را از طعام‌های ملی، هنرهای مردمی پورا شناس کردند. شد رشته‌های دوستی پیوند با جان و جگر، با هم شده شیر و شکر. از ازبکستان مرحبا، بر دیار آریان خوش آمده، نوبهار تاجیکان خوش آمده. خوش آمده مهمانان عزیز، خوش گلبسیز عزیز مهمانان. شکرومی شکرو البته یکی از شهامت‌های دیگر نوروز امروز ترسونزاده این است که ما یک گروه کلان مهمانان را از جمهوری با ما دوست و همسایه از جمهوری ازبکستان قبول نمودیم و همین یک
албатта рафту омад дар ҷашнҳои якдигарӣ боз ҳам дӯстии байни ин ду халқро тақвият мебахшад. баъди дидан кардани меҳмонон аз ин намоишгоҳ дар охир бахши фарҳангӣ бо иштироки ҳунармандон шурӯъ гардид ки сокинони ду кишвари дӯсту бародар тоҷикистону ӯзбекистон аз ин фазо фараҳ мебурданд. рисолату асолати аслии имрӯзиён посу ҳимояи оини гузаштаи хеш буда онро ҳамчун мероси гаронбаҳо баҳри оянда ҳифозат кардан аст. ин ҷашни аҷдодӣ бо пешниҳоду ташаббуси асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон мақоми ҷаҳонӣ гирифт ки имрӯз дар аксари давлатҳои хориҷ ҷашн гирифта мешавад. воқеан чӣ хеле ки шумо шоҳид шудед, сатҳу сифат ва баргузории наврӯзи турсунзода дар як сатҳи хеле ҳам баланд буд ва аз намудҳои варзиш дар ин ҷо хеле ки шоҳид гаштем нишон дода шуд ва инъикос гардид ва инчунин яке аз ҷанбаҳои дигаре ки дар наврӯзи турсунзода мо шоҳид гаштем истиқболи гарму самимии намояндагони кишвари ӯзбекистон буд ки боз ҳам тақвияти дӯстӣ дар ин ҷо зиёд дида мешавад ва албатта ин ҳам таъсири ҳамон марз аст ки бо ҷумҳурии ӯзбекистон ин ҷо дида мешавад. мо ин ҷо барномаи худро фарҷом мебахшем то барномаҳои дигар шоду масрур бошед.